Ini Rod. Los. Ini turun patag na babo. Si Hago. Nabagoy magbaik di Hago. Hapon. Madjong hapon. Palista musika doon kayo ta kalugar ng buntag. Kauban ni si Jo kene. Ani rami og sikatuna ra. Kamwakso ra siguro me. Hari sa Wantusay. Kira? Ta. Doon lang nga ruta pero nay view nga Biskay ba. Overlooking murag Morning Hills nara sa Kamwaksor, Sikatuna. Terus aram ka lang sa ka-bike pod. Ha? Eh. Okay, ngaon tahuman sa. Kaya mo kagorta. Walking na pod. Belum hapon. Đây tao bị báo được khán. À giờ mất. Awan này thì duong na đây. À. Laos bé đây. Nhiều cả chỗ nào. Ini Rod. Hah? Kampung. Oh. Los. Ini turun patag na babo. Hah? Si Hago. Nabagoy magbaik di Hago. Tukad-tukad god. Mo ra ganin ito karon. O ba dili mo sakit? Mo ni si Jay Wantusay sa Kamwaksor, Sikatuna. Asa man ta sunod din? Layo. Layo. Hagna pero magmotor ta. So di mga giladyo. Ako po di po ko mga giladyo pero duwa ra po jamo ning ijahan ganahan ay. Ikaw mo gigabutan ni ruta. Ako dai. Alam ni kay duo ra god sa dili kana ka mahago ba sa alam ni view. Relax sa mata god, di ba? Nya kaon-kaon. Kaon og tempura ni gulay og naa. Mo na dito sa sawang. Uli na ta. Kay naningog ng kijaw. Murag muwan pun pormaha. Buyag ayo. So mo rin ito ang ruta rong adlaw. Umantay kadug ladyo. So narap ta sa doo pero sulit pod kay Biskay kadug view. Mana hapon na, alas 5 na. Uli na me kay ulit ta maabdag sawop. Daghang salamat sa pagtanaw ug hintanaw mo. Tagpili bo ka dai. 5 ay 20. 20 dai. Ah. Mura. Pwede kong binuok. Kasi binuok. Usa ka tuhog 20. Pwede ra pod. Ini ta kayo. Sa mga nemo. Sagot. Kane. 5.20. Ano, bago pa po lagi. Bago ba ne? Ako rin mag-bike.